Mingħajr il-flus li jdaħħal mill-iskema tal-passaporti, il-gvern ikun broke. Dan kien irrapportat minn The Daily Beast, website tal-aħbarijiet Amerikana li għamlet intervista lil uffiċjal tal-Gvern Malti, illi ddefenda l-iskema Maltija tal-bejgħ tal-passaporti lil barranin. Fi kliemu stess huwa qal li din l-iskema is a lucrative business for the Maltese government. Without it, we will be broke. Dak li rapportat The Daily Beast dwar id-dħul ta' Malta mill-bejgħ tal-passaporti jaqbel ħafna ma' dak li kien ippubblikat lokalment dal-aħħar. Jiġifieri li l-Gvern irreġistra deficit ta' 70 miljun euro għall-2018 minħabba li kien esklus id-dħul mill-bejgħ tal-passaporti. Anke l-Fond Monetarju Internazzjonali wissa lil Malta biex ma tibqax tkun dipendenti fuq id-dħul mill-iskema tal-bejgħ tal-passaporti. Dan għaliex dan jista' jesponija għal problemi fil-futur. L-istess tħassib intwera wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Our colleagues are also worried that the passport program can be used also for taxation reason and that some people seek residence for tax purposes since there is no effective control of the residents in Malta associated to the tax program. There is no effective requirement to live in Malta. Intant, meta l-Ministru Ċikluna kien ikkonfrontat minn xi ġurnalisti dwar kif huwa li spiċċajna l-2018 b'deficit, huwa kien qal li dan ġara minħabba nefqa rekord fuq proġetti kapitali. Iżdissa qed joħroġ aktar ċar li raġuni vera kienet ferm differenti minn dak li qal il-Ministru tal-Finanzi.